of where we want to go from here. And I am sure and confident that the transformation in the agricultural sector that is necessary from enhancing productivity, adding value to what we produce, and finding the routes to market for what we have produced is going to be front and center of your leadership of the team at the Ministry of Agriculture. Just to confirm to you that the procurement of fertilizer has already been undertaken. I will look up to you for leadership on how this fertilizer is going to get to every farmer to make sure that we eliminate any impediments, any shortcomings, the correct fertilizer to the correct farmers. And we have already seen evidence of what making sure that fertilizer is available and affordable, the kind of difference it has made in the productivity of our farmers. I am also clearly aware that you will pick up on matters to do with livestock. We did commit to the dairy farmers, for example, that we will be paying a minimum of 50 shillings. That has been done over the last 6 months. I will look forward to your leadership in making sure that that moves forward. In tea, just to inform you that maybe your first call this afternoon, we have tea that is stuck at the bottom of Mombasa. And yesterday I was talking to your team at the Ministry of Agriculture. We need to find out what are the issues that is causing the clog-up of tea at the port of Mombasa. And the good news around that space is that we enhanced our earnings from tea this last year from 180 billion to 210 billion. Kongera kuna ati njogu nechithiritwe chigitema tame na kuthukangia itangi kia Rose kiria karibantere chia Rwanda Rwanginyo na ara gukurikana njogu ici chirethere chikijukia gitangi kia kithima kiria muntu maindi wega ethirwa kenjera akaribantere ici bakiaria na muthuro jo munene akariba pana ndene bogete ati kwinyangwa kwa gitangi giki kubatigite bate kuona ngo kunyo Rose na kinya nyomo ciao cianja kana ndithie chai kethirwa ite kuona ara chikethira chikinyura Rose na rana ndi barombete Rwangiru karia nyomo chikethakane ruke AWS gutigira ni bagutonyera manto jaja na kubatethia lekenda njogu ici itigete na mbere na kubate mantame. Njau ni temete ntamente ele Rwanda Rwanginyo ni nyuma ya kwethira kithukangia rwiro kithima kira mtu umwe ndubo yembita kwethira kinja kuntuko rira kariba kuende monkathaini kiriro na wasero ya mukinya kindithio cio nontu njau ni siba inyangiritie rwiro na indi monkathai bationa antu angi kakuria rui njau cirayiro tuko cia twithuko thaigire cia nyangia rwiro ratonyunya ana anto na ginya ng'ombe ndethie ciato no cierigaira wao tinetu ni muno ninju itwangaicite muno nao kuthukangia munda kuthurite rero yaro atumika ng'ombe na kuri na ng'ombe na antu bakawetu maira nju ciejire cia muraro iwonde cia kuramba ho cia kure matangi unanga matangi cia bithenda manjembe cia kitomba kwa hivyo ndi kuramba thirikari itumbo yokumbikana i compensate nontu akwina thinene muno gutina roi okuao rero sandia antu mwanya ng'ombe mwanya burige kutira antu bakuthira iroje kwa hivyo kuramba ni thirikari compensate no mbita fadhali nontu nende tutua thinene we utero yo thai bwaho ni athukire matangi unangirwe na ya kura pipes yonde ne Rwanda rui yonde ni roi rete na thine nyangi na kuma ichakari kwenja ruru au ndina uma atori ba ntoreje utebe ta kwira kunyithe ng'ombe kinanduba nonto mbere ta kunyo kinanduba na ntoba inge bakaira rwe mutuate rendo utera wa mutuate ni atura atumera rwe kunywa na kunyithe ng'ombe cietu
Vitorari ato tange meatiro te bitangi ibioro wangi inato eta gorera. Jonto batu tukotora mama nyango ni tore mereweta. Nyumba yangu atere ibati tere ikanga inkwanda ale gorere. Ode ginya yani ng'ombe na mbori biyondane no batu ato tange mete wero. Na diunira gorangire. Oriu betomanto makirike WS na muthoro na kinya kire thirikari ni bakwabo monkathai njowini sibanga iketie na ende ni asara ciobekira ntuko kwa ntuko. Ala bwende anjabu. Twera baba kende WS. Batwera batwe ibatu to yakubanga njowu tutobati kuzaturemete. Eni nonko ya tirike thirikari. Anga batu tutobati kuzaturemete munda yetu. Anga ninjo ibati kuliakuo. Ene nonku wate no to kinya 2 months kaje kinya 2 months na no to kenja taria mikono ene aje bya wero na wero nganyoro ne rombuli kanywa na wero to metandia no ko meko ke zaria mako ne aka sana bwe no to tuwe kinya mebwe otura baba njou bate yo to te diaraka no to kinyare to ringa riboti to gorero into to te ona muntu to te dia to goramba thirikari le kari etethio etutethie rwero bakareka togua kana turura batu ende bo kwanda twenda koya weki acharia njaya ne sieto no ndo to chomerio ko dira tuwe miunda nasionyo pete tuete nieto kuma bangoko ni kwatore ma Kiripotera Meru TV kuma Rwanda Ronginyo Egembe North Beta Mukiri Onkonja. Kongera kuona ate mjumbe wa Ntere Embakasi East na Babu Owino na shumiri tena kumeneria bobo nene governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja nikiremba Babu Owino augete ate governor Sakaja nare mine gwitira kariba Nairobi ngoge urako kubatara akiongera Babu Owino nethiritwe akiuga ate governor Sakaja nethiritwe kinya akiremone kuthurania goti wa county ya Nairobi gintu kiria augite gitumite county zi ikethirwa igitigiro nyuma nyaranandi arombete governor uju gutigira na gushumiria na kuritira kana kuritira kariba Nairobi bara bonde bamuringira kura ngoge nikenda county zi ikethirwa igitana mbere ure kukubatara. Sakaja has no future in politics because Sakaja has destroyed his own future in politics. He was given an opportunity by Nairobians to work for Nairobians. A very good opportunity that God bestowed upon him. What did he do instead? He's messed it up. There are corruption allegations everywhere, stealing money everywhere. Not even Kidero did as worse as Sakaja is doing now. Not even Sonko. Sonko at least tried. But this person really messed Nairobi. Look at Nairobi the way things are. You can't recover this. It is messed up. We have a budget of 42 billion Kenya shillings. He's collecting less than 5 billion Kenya shillings. And the collection that is collecting, nobody knows where the Nairobi money goes up to date. So what kind of a governor is that? And he's a young person like us. If he was doing better, people would not be thinking of even going for that seat, irrespective of a political party, because he's a young person. But look at now. Over 20 candidates have declared that they want Nairobi gubernatorial seat in the whole country. Look at the way Nairobi is ranked. Nairobi now is ranked in number 40 out of 47. Is that the kind of a governor that we want? A governor that does not want our children to go to school? A governor that does not want our mothers and our fathers to access quality health services? A governor that keeps the city so dirty? A governor that cannot work on a simple drainage in the country? In Nairobi, when it rains only for 30 minutes, what happens at the CBD? He's doing them deliberately, and he knows that he's not going to come back. In fact, of the 20 aspirants, he will be number last in that election. I can assure you today. Narok, as a rural county, is collecting more money than Nairobi, which is a capital city, which has a budget of 42 billion Kenya shillings. What does that tell you? On-source revenue right now should be around between 20 to 22 billion. But our governor is collecting less than 5 billion. What does that tell you? And that 5 billion is also pilfered, is also stolen. So it tells you that he's not serious. Narok is defeating Nairobi. Kisii County in collection collects more than Nairobi. Nairobi is a capital city. So let the governor know that life to a man
is about duty, not beauty. Toreo kirio manto jegie mushie munene jo Nairobi ni hata biashara kana ntobara bendagiria mera ndene ya mushie munene jo Nairobi na mono ntere chepumuani muthenya jo yakoro ni barashumire na muthuro jo munene na kumeneria thirikari ya county ya Nairobi kuringana na biashara baba baugete ati kuri na mwekuru umwe urawithagirwa ari ndene ya county kana ari bithaa ndene ya county ya Nairobi uria ntuko yagoro arethirwe akiza ndene kiwanja giki andamene na askari bakuma gituo kia polisi kia Dagoretti na nyumene ethirwa akigiria kwinga biashara baba barabendagiria mira ndene ekeni giki gia Pumwani kuringana na biashara baba na ndene bethete bakimeneria mwakurojo na kuga kieni giki banenkere ni governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja nikenda boka gitumagira kwendia mira kianja giki kira kijikiana monota mira market nikithiritwe gikionekana kiri na nkuchanio nikira na ndia biashara baba bakuga ati bari na ugua eno baithira bagitunywa kiwanja giki nera ndi barombete majumbe ba county ya Meru kutigira ne bagutonyera na kubatetheria nikenda batikethiro bagitunywa kiwanja giki kira bakuga nikibatetheria kwendia mira na nguruki kubatethire kiri manto kathumba kiri mutorezo wao Nkuchanio nicionekene kwambiria katika biashara bamira barabara tagira biashara izi ndene ya mushie munene jo Nairobi ntere Chepumuani arabeonekene kwethira bakimenere thirikari ya county ya Nairobi bakiaria biashara baba nibogete ate kuri na muntu kwenda kujokia kiwanja kirabatumagira kwenderia mira yao kiwanja kirabogete nibethira bakinenkero ni governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja. Sisi ile kazi ambayo inaendelea hapa kwa uwanja tuko na idhibati yoyote ile inatakikana kwa mtu yeyote anayekuwa na biashara katika kaunti ya Nairobi kuwa nayo. License tuko nazo, kila kitu tuko nazo. Sasa swali nauliza gavana, sisi tuko nyuma yako, mbona tusumbuliwe kwa kitu ambacho umetupa kwa hiari yako? Mimi naomba tusaidie hapa. Kwa hivyo gavana, tunakueleza kwa sababu najua tuko nyuma yako. Watusaidie elfu kama 400 ambaye jamii ya Amerika Nairobi na tuna imani na wewe. Ulitutoa sisi barabarani Pumwani matandete ukatuelekeza Meru Road ambaye ni ya zamani kutoka 1963 wakati hiyo njina iliwekwa hapa. Kiwanja giki kire kizikena monota mira market niyo ngari cionthe ire chithagirwa chigita mira ndene ya county ya Meru chithagirwa chigikia mira izi. Kuringana na biashara baba kuri na muriti ngugi umwe ndene ya county ya Nairobi uria ni okugeria kubaeberia kire kiwanja giki yento kire gitumite kumera nkuchanio ntere izi na gutigira mabitha ba polisi kweza nikenda gucokaniria thiri. Viongozi betu ba Meru Kele Mporo Taitumu Paulo Bobo ndeto beta be yaba intabini na manto ya nonto kwena moko kaunti wetu Nyangi na seneta Kadhuri Moronge kwe moko wetu Nyangi okuma kaunti uritangwe na lika tafadhali eyo ni intabini manto na ya nonto atena bomwe tebo mwana bona atena bolika kwe katero imwandamite to kwangaizwa na tore na to beto Amero banene mboro nariko weta ndege ndi ao weyo to thikeri kianike moko to sumbora ni monjaluo na kele kanda weta ndani kele we yao na taitumu nawe oni demware oku ndaweta tumeta mosieyo mwe eyo ototethie utomba kwimira ake utukamira no kumatokanio otia gotheru utote biashara ko utote mbizi turenda tutote biashara bwanga biashara muntu aita license yake iririkana abitha ucu wa county ya Nairobi nethirwa gikinya ndene ya kiwanja giki muthenya jana arua athingatene ni mabitha ba polisi kuma ntere Dagoretti na kugeria kwenga biashara baba yarana ndia biashara baba barombete governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja kutonyera untububo na gutigira abitha bamwe bawe ni bakujukirwa itagarira kiwatho na bwana Mpuru Abori kinyombo twetikana John Po kenda tomba kuthiata manto ya atwatire no to moko ko yotu sumburao ali watu tobati kinya bia kuria thokone rura kunyua na sonda na matunda Amero urere mirai lazima nyuroi urere mirai lazima rebe kuria lazima ore matunda kendo thona afia mbea
ende anto baba twanirite utege nto bakwenda batuka ko baruwa mirandi tuotura wao na bao tuwire kinya bwana Sakaya rejire yake anine awe kyani yake bati kudwa mbise itare onde kenda thai batwirite January ka February ba tumbo tubwithiri kyani ke na bao twetere ko to kubwithiru onto thikani ne wire ya tubwithiria. Naomba gavana huyu mama uangalie sana asitusumbue, kwa sababu leo amesema hizi manyumba zinastahili kuwa zinamilikiwa na chokora. Sisi Wameru si chokora, sisi ni wanabiashara, sisi ni watu ambao wana heshima zao, sisi ni watu ambao wamesoma, sisi sio sokora. Erikana kiwanja giki kianenkanirikire ya biashara barabendagire mirande ya mushimonere ja Nairobi. Ni thirikari ya gavana wa kaunti ya Nairobi Kagitane Kaka Johnson Sakaja na bobo ni nyuma ya biashara kuthiro bakiromba kiwanja gya kwenderia miraa kwa Kagita Kakaraja ndani ya mushie jo Nairobi. Na tulikuwa na wa MPs wetu na MPs wa Nairobi na wa Nairobi na wa Meru, na wote walisema tunasupport Sakaja kwa vile ametupea soko ya miraa na tunamsupport kila siku. Sasa sisi wale wanakuja hapa matafeli na sisi wasisumbue tena kwa vile tumesumbuka miaka 25 tukiomba soko ya miraa. Kiripota Meru TV, Mbita Dennis, Mutuma Muthomi. Watagere Meru TV kuma mushi monene Joan Nairobi twerekere Monka County ya Tharaka Nithi arapyure tuanza urenwe MCA wa Koroto ndani ya county ya Tharaka Nithi gukurukira kiama gya TSP na chumirite na kuonania kugwata mbaru ikundi bire bithagero bitaithina kwigika ekuru na muno manto zegie table banking aria ekuru bithagero bagika mbecha na kinyago kobithwa akiaria Kagitane kana kuriongirite gikundi kya maendeleo ya wanawake ntere cha Mukothima Tharaka North Purity wanzana thiritwe akiuga ati ni bwega ekuru kwithira bakigwatanira kugwatana njara na kuruki kwigekana nikenda bakethira bagiokiria micie yao. Ndikanda serete gukubandia Mukothima, the home of the deputy president, nondejite papasire kwaria na gekuru ba maendeleo ya wanawake nikenda tumenya muria they can be empowered na baumba gutuika financially independent. Tukwaria muno mauntu methie table banking na twabarutana muno mauntu ma table banking buria batikulutha officially nikende benefit kila mtu mama county agwitukira tukwa ano agutwariria na aria mauntu mathiete thaino kuringana na buria bururi ukari nonkinyo mtu ambe kuruta wira na njara jiae na nonkinya antu bagwatanire utiumba gukura we gwenka tukwariria wolo igie savings bengi save mbesa atia tukutara mathabu na tuona buria omtu engirutha savings jiae na kaumba gutobola na twarikania kwaria uria kwigwa ni overspend amenya aria enginyia nikenda aumba ku save mbesa jiae na nikenda tumbe gukura twigikundi twingwa tugwikano ti mtu karibwa nkuruki yorongi ukethira kwe bantu akwata karibwega urongera kwe bantu kata kwe tata atoka bwega kana tibu lakini amwe obune bibore korore putiona kinyibwega mbuka support mwekuru kenda gutwika mwekuru mtu kuma ntereje Tharaka turinge gatarugia tumwe ko twerekera Monka ntereje Igembe ni are ore wari mwe kana mutetheria wa ore wari mujumbe wa Igembe Central Honorable Kubai Kirengo wijekene ta Mark na shumirite na kumaneria bamwe ba jumbe ndene account ya Meru nikiria akuga ati atongera baba batethirite bagetetheria mwananchi wa kawaida uria gukubatara Kagitane okau Mark na taririte na kuga ati kinya atongeri ba makanisa ni babatara kwa wakanya gakwaria na kuruki kwethirwa bakithikirwa Kagitane okau Mark na ugete ngwataniro yurite ndene account ya Meru na nitumite account izi ikethirwa igitigirwo nyuma Kirimanto Kathomba ngikwenda kwira atongeri betu muno atongeri ba Meru ituonete thirikari ishambulia na watakinya makanisa mabishops mapastors ria baroma bakriticize thirikari tutaigwinya sauti ya yumbe betu muno bembe batianie na baimenti bukiaria bwira president reka wataki kanisa athenjeri betu ibae wesima no kia kwithira babu ayumbe ba Meru ibukira president yakiruma mapastors betu akiruma mabishops betu mtego meina abo kwenda wiki andeye sijui mnataka kupeleka inchi wapi. It is very unfortunate that members of parliament
iba ukira ki ria tukuona president wetu akirumanga mapastors na kwe mutongeri onge ntuku ingi andonete akamatete antu bakaya baikia State House. It is very unfortunate. It is very unfortunate what you did. You betrayed the church, lakini naye Mungu atakulipa. Mungu atakulipa. Na ntikuenda kuua nuu antu iba kumenya ituone weto oringwa mbisa na president na pastor bele bathatu na bweta bwanengero bwanengerwe, lakini sauti ya kanisa isikizwe. Sauti ya kanisa nevikirwe. Athenjeri betu mapastors betu ibathikirwe, please. Atongeria betu teu Mutugeri wa Meru TV kirirogono rwetu rwa mwanya ni rogo gutetheria kumenya mantu jegie kiarago au gwenu ije kiarago nimbi kiarago kwirikana ni antu aria akuru bathagira bagitirimana baumira kana bauma misi yao na bacemania antu aza ni bathagira bakiaria mantu kathumba na nkuruki gukurania kiri mathuganio kuringana na mwandiki wa Tonto MC Mwitonga uria ureketie na gucemania na bamwe bakuru baba nethiritwo gitarirwo mantu kathumba jara jethagirwo jari ndene kiarago na nkuruki mithako kana micetho iria ithagirwo gitana mbere kiri akuru baba imwe ya micetho iji ni amwe na maune ojo ni ukuri angora igua angorona naru andenda gukwira kuri kiuthi gitagwo kia maune na kiuthagwo ni akuru na nkuruki muno kiuthairwo kiaragone ni aria akuru batirimanaga bakoranagio kurubwa njao kiendelete aja womba kumbira bwa kiuthi giki gatumaira gukiria mathuganio twicethao twinoka rĩrĩa twaita ngugi na twanoga tukauma umara kunoka aja Kimiru ni ndaigagua gukirwo kiarago ija giki kana kiarago ija kiriku no ya kiaraga kuruba noka indaigagua iboranagio kurubwa njau na ndibu ibukurania kana gutinja witwire chui tigara okay kiuthi giki kiongwa ni kiriku kiuthi kia maune kia maune womba gutariria na Kimiru bungwa ukuga ni kia maune wambirio mbire maune jariku maune no njuthi ukiuna na ira njuthi kunanira ni atende ukuga kunanira na iji ndio najeka igutarwa to gugeta wiringa na ira witite Anthony kuma Kenderu Market Nyaki Westward ojau ndandi weto ambiria kwaria gatujaje ibo baturitene maune jaja kuutha na ikiuthi kia bata muno na imuchetho jura twenda kinya Meru County jwikira manani ja michetho engi iyo tuma antu bakiriria antu bakanokia mathuganio na kinya kugwirirwo muno no nturiria tukarania na akuru baba ibatwatho okuru uria twakara batu maicene ninyora tukomba gwita na mbere na muturire na gutukuria kinya nthiguru kwa hivyo turingenda muno kinya thirikari ni tonyere akuru kiuthi giki gitaite mbere gikothairwo kienderwo aki wenu ije kutha mbije kutha uno ritani mbije ritani buru muceo na nuje uria gitagwa buru gitagwa atia gitagwa maune maune wombo ntariria maune jariku maune jaja kunanira maune waja kuringana na watu athini akuru baba ni antu bari kubaburite kutha kiuthi giki into murume wonthe kuruba kiutha ntona ikiutha kuringana ndi ntakinya uno mbwa antirathwo ndi ntona bakiutha wigitio mugambo jwa gichunko jura jugaga ati what man can do a woman can do better ndiraiga mugambo jou ndi ntwe thia no jo apura yake maune tenda gutwa gutuika kwi mwe kurumba kwija akotha nyankuruki akaunanira maune nkuruki bo ntona chakaire tinga bokambia thaa ici ndi wanya nuko ni nyamukarejo kiuthi ki mwekuru na atomba karanthe na chigati
Na cirati. Gote kuona. Keke. Nikuria atere. Twero bwega na gichonko twero what man can do. A woman can do. Can do better. Une kuona mwekoro. Can see better. No. Tege kiothe kia maune. Na itwenda tunsa umiru bwetu. Mono no twinja tumite, tunekronja na tuna bau bonthe benja, lakini tuja kienderwa ya kumira na tunoke mathukani ja akuru. Nande egitene kurubambairia thaigana. Kiundengwa abo chenjania. Na ndasegera ikuona ona kinya mukuru uria waigikene nyachibu. Una no baba tu no twitana aja. Ojo no abagu yanu. Ai itu. Nande mbere mantu jangi jonthele. Munenkanake mukua kwiria maiki yakwa nikenda akamba nya tukengania tena ikemwe mbere mantu jangi jonthe. Bwana Ashi. Uri mwega indi. Woni betagwo mwitonga gwe magwitaga atia. Woni betagwo atire. Chivo gramete. Obo machiu. No ni chama no market. Okay. Kiothe tegeke. Na igyo kia maune. Ukuja kunanira na bangi. Na bangi bari korota na biara bakauga igwe mwalimu wao. Na no bathaga mantu ja maingi. Mbiroro bathite mantu ja giki bari gita kiothe kia maune. Kiothe giki ana baba batira iki kiothe ki woni mbalitanite. Na mbalitanite waja. Na nyabo bakwire uma ini mbalitanite kweli. Na bamenya nutakona inkuda no. Ana kwa ndo mpora. Na ini mbalitanite na ini ide. Waja uma dioni ide. Na no kuona na imu itanite na no kuona uno no tukuda no. Lakini te akaukirwa. Okwenda kuga mugambo jira gwate mwalimu alitanaga muritwa akamenya nkuruki kwa apply antu aja ibwega muno no ntona mpura ni muitanite ikio tumaona agitikire kuthanani. Okay, une kuga nani mane untuna kuregete kuthana bangi inde rira wakinya agwitikiria muno meyande thana kumenya na tutukirana utekona itorekanite bwega ibutage na bwega muno na muthako nkumwita ni njorua na kumenya na jau ni jondo ikia kuthirwa nkiona na nkigua ni kuma ndene ya Kienderu ndene ya Northimenti Mbita MC Mutonga Meru TV. Ripoti ya MC Mutonga ya kumenya manto jegi kiarago na nkuruki manto jegi munene gutukinyiria muthia Joanteto Shieto Meru TV thamo gwanja mbithiro ngikwendagira kagita gake kana nkuruki utegeri pobwa rito nakwa Wambitaka Dennis Mutuma.